Tshifhinga tshi khou fhela nga luvhilo luhulwane kha mahoro a polotiki uri a kone u vhumba mivhuso ya ṱhanganelo mimasipalani yo fhambanaho hune hu si vhe na lihoro ḽa wanaho gundo line ḽa ḽi tendela u vhumba khoro. Vha lihoro ḽa EFF ndi kale vha kha nyambedzano dzi konḓaho na mahoro o fhambanaho u ladza fhungo iḽi ḽa mivhuso ya ṱhanganelo uri hu vhumbiwe mimasipalani ya ḓo kona u shumela lushaka. Fhedzi Murangaphanda wa lihoro iḽi vha ri a huna na tshithihi tsho no farea tshe vha swikela tshone miṱanganoni yavho na lihoro ḽa ANC. Vha ri izwi zwo itiswa ngauri vhurumelwa ha lihoro ḽa ANC ho hana u ṱanganedza makumedzwa oṱhe a lihoro iḽi ḽa EFF. There is nowhere in the 66, right, where the EFF is going to vote with the ANC. Nowhere. Vho-Malema vha ri tshine vha khou ṱoḓa tshone ndi u vhona uri vhadzulapo vha khou wana tshumelo. We are not disparate to govern. We are not going to do everything in our power to get into government by compromising the fundamental principles which are going to change the lives of our people. Vho-Malema a vho ngo vhuye vha mila na maipfi avho he vha ri vha ḓo dzhiela vhukando mukhantselara wavho we a vouta a tshi khou ima na lihoro ḽa DA kha masipala wa Matsikama. I'm told the councillor of the EFF, they said he's not going to get a mandate from the EFF. He's going to vote anyhow he so wishes. So he will know his ancestors if they are powerful or not. Ava Murangaphanda wa lihoro la EFF vari ava voni hu tshi nga vha na ṱhoḓea ya uri lino shango ḽi dovhe ḽi humele khethoni idzi dza mimasipala u itela u laladza mimasipala iyi hu songo vhaho na lihoro ḽo swikisaho vouthu dzine dza ṱoḓea u vhumba khoro.